Bhí bua gan chuinge ag an dún ar chliaadar champíní rathe chuig ala dún an gáil. An aireachtal champíní na héir an fefe car Ard Mahcha clí chumá. Más macatír a haman trátrachta. Lirhód Catalarded sugus an Ardalo, an sa a Grébala, sé constant button mohol ar horta sunnig cúnta an dún. Ma sé an Lorgan Módína chanúsáid sugus suas féin Barker Reich Daniel Guinness, bhí sé siúd an a bhahan tacht Jimmy Cairn, agus é tostathe go maitharíiste sa trálóna. Cúnta an dún in is fiachan trolog sú Pat Hebron, take Machanson, písa beag, bhí sé siúd gimar stíg ar imile Carnoige, ach seocha fear an captain an ir an óra Murdoch agus Caunella Curristachanson agus Harrison Drasnád. Ard Mahcha a tacht le Lewis. Os het chó láidir nar a héintse chun cín begíirecht ar bád an sa méid Tomás McCormick agus an Counson eile histeach sa báde. Anna yes ar fad. An nacht o húsáden son. Sus féin Barker ríist. Sin McMullen a bé. Caunard shot a stach an sunnig a bes shot. A dul stach sa bád is níl ein bádor le fiskint. O sin Connaty. I cruhún na 5 in the malar bhíon a go ní. Os sé chómáthar Lirhód agus Caunella Harrison Drasnád again níl ein stop a léchar le Ard Mahcha sa. Fidir le. Cúnta an dúnar dinge díanamh leis sa. So the fiachan de Lorder clár a scór agus anna chud ubri le díanamh Begíirecht ar Buaicphointí son méid anna clasíocht an úsáid sunnig Pat Hebron caithe sé cúpla Caunella Hod. Counson Harrison Drasnád again bhí cúis na bróige. So spell Barker ríist Ard Mahcha. Sé chómán ar a héintse chun cín agus hiachar sin. McMullen a reached the Crahuna 5 and sa níl ein stop a léchar le ar clár a scór. Brewer cúnta an dún tacht ar as de chluithe sa. Daniel Guinness a reached Ishal féin Dalavat sagus an Counson a géalú conracht an bolla. Íirecht eile rád an sagus an Counson sábháilt a reached. Blaine Hughes a déanamh anabhastig sa chúltrán hóna. Féin bóta bhín sé gimmert fáin sé scór na seach sa lár a ráisiad. With scór eile le tacht an sa bigéirecht ar bhád a héachar sin. Conor Turbot. The final goal was spotted to Ard Mahcha and Sark clár a scór. Oisín O'Neill a tháinig a Stachanson. Alright, Caunella Harrison Drasnád a shoot. Buaicphointí sin. Ard Mahcha scór mór mílta Currasas an Sohacha. Ní cínta sin go chain lár clár a scór begíirecht eile sin sa le cúis na bróga Ard O'Neill a tháinig a Stach. Marron of the an dáte hála Oisín O'Neill agus an Counson Harrison Drasnád agus an bratarás na meachtan Arde. Ard Mahcha chun cín ar clár a scór. Is ní begin tachtan íirecht sa tráthnónagin an chluithe butain sa Ard Mahcha